беребиз. Пайгамбарыбыз айткан, адам баласынын ар бири котормочусуз Алланын алдында суралат 5 суроого даярдангыла. Бу дүйнөдөгү 60-70 жылдык өмүр ошол суроого даярдануу үчүн. Бу дүйнөдөгү 60-70 жылдык өмүр Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам айткан, мен үммөтүмдүн өмүрүнүн ортосу 60-70-тин ортосунда болот. Эми 80-90-100гө чыккан азыраак болот экен. 50-40-30да өлүп калгандар да азыраак болот экен. Ортосу айтканда ушу 60-70-тин тегерегинде. 60-70-тин тегерегинде. Ушул өмүр берилип атат сиздерге, биздерге. Ушул өмүрдө Алла Таалам жан берди, мал мүлк берди. Кыямат күнү буга сурайт. Биринчи суроо Алла Тааладан котормочусуз кыргызга кыргызча, өзбекке өзбекче, оруска орусча, макул Корея, Япония, ким кандай улутта ким тили кайсы болсо, ошол тилде Алла Субханаху ва Таала сурайт. Ар бир адам өзүнүн тилинде жооп берет ага. Не деп жооп берет? Биринчи, мен сага өмүр бердим, өмүр. Канча жыл берсе бул Алла берет. İnsandын аракети менен өмүргө берекет эле келет, өмүр узарбайт турганда. Береке болот ага. Кыскасы Алланын тарабынан адам баласы эненин ичинде турганда 4 айлыгында 4 нерсе жазылат. 4 айлыгында 121 күнү жан салынганда 4 нерсесин жазып кой дейт. Ажалу. Ажалын качан өлөт жазып кой. Ырыскысын жазып кой. Амалын жазып кой. Саидун ау шакийун, бактылуу, бактысыздыгын жазып кой. Мына 4-тө. Эненин ичинен бу дүйнөгө жарыкка чыга эле келе жазылган. Сиздин биздин канча ажалыбыз, качан өлүмүбүз ал бар. Эч ким билбейт качан кайерден өлөрүн. Алла гана билет, бизге караңгы. Алла Таала тизгинди качан тартат, биз билбейбиз туган. Кайерде келип калышы мүмкүн. Сөзсүз ооруп, сөзсүз авария болуп эмес, жакшынакай басып жүрүп эле адам өлүп кала берет. Атасы болуп туруп баласы кете берет, чоң атасы болуп туруп небереси кете берет. Бу дүйнөгө келүүнүн тартиби бар, кетүүнүн тартиби жок. Кетүүнүн тартиби жок. Не деп атат Алла Таала? Өмүр бердим дейт. Мына ушул өмүрдү сен кайда сарптадың деген суроо экен, мынакей. 24 саат Алла Таала бизге берген жашоонун, өмүрдүн сурагы бар экен туугандар, сурагы бар экен. Biz kayda ötkördük degen şu ömürdün surağı var eken. 24 saat kayda ötkördün. Jaşoodon soralat ekenimiz. Bir. Ekinçisi, jaştığыңды kayda ötkördün. Jaştık, bul dele ömürdün bir bölügü. Bırak emne üçün özünçö jaştıkты sorap atat, urmattуу jaştar. Antkeni jaştar bizdin kelечегибиz. Kaysı koomdun jaştары uyattуу bolsa anın kelечеги var. Adeptүү, ahlактуу bolsa anın kelечеги var. Bilimdүү, batır, bereşen, ıntımaqtуу bolsa anın kelечеги var. Kaysı koom eldin jaştары buzulgan bolsa zınaga, kumarga, aramga, al koomdun al eldin kelечеги jok. Talkanalışlığı al 100% al. Emne üçün jaştar onca surap atat. Jaş kesinde kanı kızuu, güçtүү, jakşı işlerdi de kılsa da mıktı kılat, jaman işlerdi kılsa da Kuday saktasın. Jaştık boyunca özünçө surоо eкен tuğandar. Akıl es, bardığı toluk jetilgen mezgilde jakşı işlerdi kılganга umtulaylı, hareket kılaylı urmattуу jaştar. Baş koşsok, ak nike menen baş koşoylu. Emgektenip tapsak, peşene ter menen tabaylı. Bürönükün tartıp albay, uğurdap albay, kalpaytıp albay, çalkalonуп үйдө oturup alıp, ayalарды çıkarıp alardı, soda kıldırtıp үйdө oturup, kursakta yokosun. Bolboyt tuğandar. Arın erkegi dep koyatan. Yok, biz Allah Taala erkeklerge ar-rical qawwamun alan nisa, ayaldarga жооптуу erkeklerdi Allah Taala kılgan. Ырыскыны таба турган, мээнет кыла турган. Allah Taala өзгөчө күч берген. Akıl es bergen oşogo jaraşa. Demek ekini. Üçüncüsü kандай? Üçüncüsü kaydan akça taptың degen суроо eкен tuğandar. Biz mına jaşoodо kança Allah Taala ömür verse uşuga daярданышыбыз керек eкен. Sen kaydan akça taptың degen суроо. Barыбызга ушу суроо берилет. Ушу суроого daярданайлы. Gün sayın daярданайлы. Апта сайын daярданайлы. Ay sayын daярданайлы. Özübüzdü eseptep turaylı. Hazret Umar radıyallahu anhu aytkan sözü var. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ay öz janыңарды eseptep turgula. Esepke tartılganга чейин Allah'ın aldında esepke alınasыңар.
есеп бересіңер, ошоға чейин өзүңөрдү эсептеп тургула, эсебиңер жеңил болсун дейт. Мен ишенимим кандай, ибадаттарым кандай, ордундабы же жокпу, мамилем кандай, bir günde kança жолу жалган айттым, bir günde kança жолу алдадым, kança жолу чын сүйлөдүм, kança пайдалуу ишти кылдым бүгүн. İmam Şafii rahimahullah айтат, кимдин 2 күнү окшош болуп калса, ал зыян тартууда дейт. Кечеги күнгө караганда бүгүнкү күнү биз жакшы иштерди көбүрөөк кылып, жаман иштерди көбүрөөк ташташыбыз керек экен. Эртең болсо, андан да жакшы иштерди көбүрөөк кылганга, жаман иштерди көбүрөөк таштаганга аракет кылышыбыз керек экен. Пайгамбарыбыздын берекелүү дуалары бар. Аллахумма инни ас'алука фи'лал хайрат ва таркал мункарат ва хуббал масакин ва ан тагфира ли ва тархамани фа иза арадта би ибадика фитнатан фaqbidni илейка гайра мафтунин. Ya Allah, men senen жакшы иштерди кылганды сураймын. Biz suraylı Allah Taala'dan. Ya Allah, жақсы işlerdi kılganға mümkünçülük ber, tofik ber, jardam ber. Жақсы işlerdi kılganға mağa jolumdu açkın. Men жақсы işlerdi kılayın. Menin kolumdan жақсы işler bolsun. Jaman işlerdi taştagandı surayın. Ya Allah, men senen жақсы işlerdi kılgandı surayım. Jaman işlerdi taştagandı surayım. Beçaralardı жақсы görgöndü, süygöndü surayımın deyit mınake. Jana meni geçirgeningdi surayım, mağa rayım kılganыңды surayım. Ya Allah, egerde kayсы bir koğumga sen fitnani kağlasan, anda meni fitnaga aralashtirbaylı özüň alıp ket deydi mınake. Mınake Peygamber sizge bizge bergen dualardan biri mına. Demek tuğandar, жақсы işlerdi köbürak kılganга hareket kılıp, jaman işlerdi taştaganга hareket kılaylı. Жақсы, mındayça aytkanda, bağlılıklarga bizde bolsun, kaniyet degen bolsun, sabır degen bolsun, şükür degen bolsun, jönököylük bolsun, bereşendүүлük bolsun, geçirimdүүлük bolsun, dostluğumuz bolsun, jürögümüz biribizge taza bolsun, kara niyet bolboylu, tekeberi bolboylu, gör albastыk bolbosun. Ana, jaman gümende bolboylu, jaman sıfatlarını getireyli jaşoobuzdan, жақсы sıfatlar menen özübüz sıfatlalaylı. Beyişke gire turgan adamlardın sıfatların Kur'an'da bayan kılıp koygon. Alar kimder ele mınake? İmandılar, oruza tutucular, kaniyet, Allah'dan korkondor, sadaka bergenler, Allah'ını göbestegenler, uyatlı jerin saktagandar. Allah subhanahu wa ta'ala bunu bayandap koygon tuğandar. Demek agayın Müslüman bir tuğandar, kelingizler. Mınake, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisini bütürüp koyuylu. 5 nerse surayt eken kıyamat günü her biribizden kotormaçusuz. 5 soruğa cevap vermeyince bir kadam taştay albayt eken biz. Al birincisi jaşoodan surayt eken, ikincisi jaşlıktan surayt eken, üçüncüsü kaydan akça taptın. Meyli sen elektriksin mi? Meyli sen qarolçusun bu? Meyli sen hökümettesin mi? Meyli sen sottosun bu? Meyli sen prokurorsun bu? Sodagersin mi? Dıyqançısın mı? Taksistsin mi? Çaştaraşta parikmahirsin mi? Kanday gana kesipte oluyor? Oşunu adal jol menen taap atasın mı? Je aldap aram jol menen taap atasın mı? Peşine termen taap atasın mı? Je birönün tapkanın uğurdap sızdat otasın mı? Ha? Kanday menen taap turup biröge berip atasın mı? Je birönükün zulumduk menen tartıp alıp kakşatıp Allah'nın karına kalıp atasın mı? Kayaktan taap atasın mal mülüktü? Kayaktan taap üy salıp atasın, maşine alıp atasın, giyim giyinçe giygeçe giy atasın, bala çakаңды emne menen bagıp atasın, ayalыңды emne menen toygoz atasın, baldarınды kanday tar giyim geç alıp berip atasın. Kaydan taptın? Kaydan taptın? Parakorluk menen be? Korrupsiya menen be? Emne menen taptın? Suro tuğan. Bugün biz suralbay kalışыбыз mümkün. Bugün biri bilbey kalışı mümkün. Allah bilbey kalbayt. Perişteler bardığı жазып atat. Jer dagı güve, jaratkan Allah da güve tuğandar. Oşonduktan İslam bay bolgondan tıyı salbayt. Bay bolunuz, baruz bar boloylu, bay boloylu, milyarder boloylu. Bundan tıyı salbayt. Bura kaysı jol menen? Kaysı jol menen? Oşondan alımlar ulan budan aytışat. Ölümgө baribir kelet. Kaçan ölü jönde soroo jok, kanday ölü boyunca soroo var. Kaçan bul çeçilgen, kanday sizdin kolunuzda. Kaçan bul Allah'ın kolunda, kanday ölüm sizdin kolunuzda. Toba kılıp, biröge zulumdu kılbay, biröni kakşatbay tuğandar. Allah Taala'nı narazı kılbay, bendelerdi narazı kılbay. Oşunday avalda Allah ölüm bergen bolsa bul baktılуу ölüm. Allah'ını narazı kılıp, je namaz okubay, je oroza tutbay, je zeket berbay, je acılık kılbay, je Kur'an okubay, je çın süylebey, adamlarga zulumdu kılıp öle turgan bolsa, tobasız öle turgan bolsa, bunun akıbeti ne bu? Ökünüç, baktısızlık. Demek bu jerdeki 4-cü sura kaysı? Kayda, 1-3-cü sura kayda taptın bolup atabı? Kanday taptın?
Төртүнчүсү дагы бар туугандар. Тапкан эле ошо менен жетиштүү эмес экен. Адалдан таптың, пешене термен таптың. Кайда сарптадың деген суроо бар экен эми. Исрафкерчиликке сарптадыңбы? Той тамаша деп коюп эле ушундай чачып Алла Таала берген мал мүлктү текке кетирдиңби? Шайтан сүйүнө турган жолго сарптадыңбы? Суроо бар экен туугандар. Кайда сарптадың деген? Өзүң эле сарптай бердиңби? Же элге дагы, коомчулук, туугандарга дагы сарптадыңбы? Суроо бар экен туугандар. Бешинчиси эң татаал, билген билимиңе канча мал кылдың деген. Урматтуу туугандар, Алла Таалам баарыбызга бул суроолорго даярданганга, эртеге кыямат күнү оңой жооп бергенге Аллахым өзү жардам берген болсун. Мал мүлктү Алла Таалам аманат катары бериптир. Буну исрап кылбайлы, текке кетирбейли, туура багытта иштетейли. Элибиз, журтубузга пайдалуу болсун, мамлекетибизге пайдалуу болсун. Ынтымагына өзгөчө элди бөлгөнгө мал мүлк иштейт го. Будан өткөн арам нерсе жок, билип коюңуз. Элдин башын бириктириш үчүн мал мүлк сарпталат го. Bundan ötkön soğupta amal yok. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu aytıp ketken. Namaz okugandan da, oruza tutkandan da, sadaka bergenden dağı ulu soğupta aytayım mı? Eldin başın biriktiriniz. Eki uruşup ketkendin başın biriktiriniz. Oşogo жөндөндөүңүздү, жаныңызды, малыңызды сарптаңыз. Bu da Allah Taala'dan ulu daraja аласыз. Allah Taala баарыбызга жакшы иштерди кылганга товфик берсин.